Mwana musese muthanyani wa umuthi ni musi munene wa Masako na ni nthini wa kilungu kicha kuchendete cha wia ni wia va Mutango TV ngwatani wa mukamba twitha tukuna wia wa Salon tuthi tukuna wese kalivo mwana musese tukune wia wa Salon watindata nasa wia wa Salon wambesi andi nambesi mwaka wa 2020 mwezi wa 8 usuni wia wako. Yes. Before then waande kwa Salon naandikitwe ngathukuma 5 years. Yes. Kwa uwe yu mwene wambesi kuthukuma wia wa Salon itina utambete kuandika. Yes, ndambete. Utambete kuiandika. Okay, na niokule nichakala cha tumie usakuwa Salon na tiwi yongi. Na sakuye Salon nondo mbene wia wa moko. Na wia wa moko kukomia nanza. Kwa u nonie nilike katika na ni wia utathela we wasa hindu thela nondo akakilevinda nimeenda usogwa akakilevinda imeenda kwikala mea nake ni wonete mundu ungi aiko na wia Salon ukona ena kindu ni nonete mundu ungi kuna wia Salon ngona aende nesa madamula na muthukumia nona o ayika nesa kwa una nona wia Salon ni woto na ni musio na thana mbisiwo na yu ni kule pe ando maithi kusoma kendo ise ameka kuwa mathi makasome kanangi makaza ndo thosoma kendo fulani wono some wewe ya Salon nene somete lakini ona ndasomete na ina ni passion ninendete ona ni sukuni high school nethia wandi sovia ndo nzui ona ma makeup kwa kando na kusoma it's a talent ya kwa no talent plus kusoma kwa hiyo ni wese ukatweka mundu wa Salon ni high school kana ngatwika mundu wa Salon mundu endo uthosomea Salon asomea kindu kitawata usomea pe ya dressing pe kosi ya dressing isu dili anansue alafu pe beauty isu naoni maondo ama nails na maondo ma makeup and stuff na mundu no thia kasomea sondela imu no so sondela imu lakini we ba feel different if you do kada we ka beauty yoka ukaiba beauty kada wenda ka beauty na ya dressing we ba both beauty na ya dressing kwa uno weke sionde tegemea lakini tegemea na wendi waku we ba muno inondo no kwatanisie ukasia batila wa mama kila we musio kwacho nicho wenda nacho we mwene wethi ye walito specialist kana kunisio the beauty ni neki later but muno na neka ya dressing neki ya dressing niyo na inayona niyo talent yako you beauty ni yako ebundisia lakini ya dressing ni yako kusuka maunda sumanzwi na yula wasoma wona ukesa kuandikwa kana nuona muthino moka vingwa Salon yako actually na ndi soma na ina intentions ya kupingwa kwako nondo nendete wia wako kwa una somia onese no ngwandikwa at first no mpaka niandikwe andie socio kwa nibingwe kwako na minogro no see you mala maingi usoma ukaminano yethi andu na capital wambe yawe anayo kwa uno mpaka okamba isilo bando nikenda yu kwate pina wako ithana kwaku na be difference nyo ya ila wandikitwe na oyu na wia wako okay wena wia waku mbe kwandikwa kwi moyo nundu we uthukuma kwa mbeso kenuka na bado kwithana wia waku ni advantage nundu kando na kwithia wa thukuma no cio kawana mbeca kana most of the time withia mwene Salon wo ina benefits mbingi although in another hand withia mundu uyo na thira nundu pe rent ukwiba besi mbingi ukwika weta muthukumi utaika lakini wewe na wia waku witha wisi no wike maundu angi maingi wese mwandike we mobe lakini wewe na wia waku ni free kwika maundu angi na kurana on other businesses kule ila wambe ya biashara waku ibikabinda kala wambe ya waku mwene wena challenges kiba chao yambe challenge kila chaike nne byo yambe ya chaizo mbe ni capital with na pesa sia kwa stock kana sindo tai materials lakini you inomba niyo thino la munene oyu pala na ambisi ona ngaine museo ketha neba na ambisi kasomba ka 2 meters na ndiba license na kule unene wa ngomba yakwa kai ka 2 meters ndo konda ndo na ku afford nanya no sana na mana ndo nomwe no ngabika bala ni da ndienda na bado no niende ndi namba wike na you challenges wa dili na hata challenges ya nomba ya kwenda utana capital
Okay, for real, no, tuendo kwetio kwa sambesa. O tuendo kwetio sambesa hii. Eto tutethia to apu kana. to mshari. No tutetha cia in one way or the other, whether we faithful kweva. Unenye twandethia na twangurie boost. Lakini ona pamwe no ipinda ya corona ndo twese nimekalile nthi muno. Kwa unundu wa wia wakwa ninaenda door to door no yethia no nomba nyambesa. Kwa isu no ya ndethicie na ende to up to ito. Okay, none khole hii ni skill yiba wele kwetha wina yo wakase yu ndo sobingoicha saloon utena skill ino yani wale kwetha ina qualification yiba webingwa saloon kendo chambe ndubingwa saloon no goma andukwa ndo mabingwa saloon matena idea ya saloon lakini utese kusuka wea sia webingwa ya dress wenda saloon o specialize na kusuka no bongo utena ndo wisi wanzwe wikita kwekenga nundu mbe wibingwa wesu na nduketha kuna you benefiting ku ya disadvantages ya kwetha na waku kimundia kwa ndikwe parent na sindu ingi lakini you wese wese mbesa la wasobia yaku ekana na andu alama kuthukuma isu no yungamie rent no yungamie mahitaji yangi maini no ima na ila twende andu athukumi maku na mama asobia na sio ni sigara sio kutethio ndu nungi kwa uni thithaye usio muno wibingwa business with at least we mwena ndona kwitha umethukuma yeah it's to your advantage nene khole kwa mundu lo bingwete biashara wese peki wo besima se pesa ndo bingi mundu wiva kindu kila kieta tatizo byoke kindu chino chocho chomelembesa bingi vyonde na biashara withane cho mbe yuta biashara eno yitu kila kinge kikuambesa muno ni kiguo ya dressing ya saloon nundu kiguo kitumika kilebinda na bate kiguo paitukomeka stima no uenda lakini timu nosu but kiguo nicho muno tenola munene lakini sienda siate na wakombea na rent whether kiguo bado rent mwa ekavyo ni wite kana masako nyumba sivile wambesa muno yuni zeke tumekuwa na tweko ino na iko twe ukakitwa manangaiwe ni locate balande na ino kule kendo chicha kwethe masako rent sibe wambesa mbingi kendo chike mukuna atata ana biashara nikitu kuna nundu wethia mala maingi basi la wathukuma kusema lo kweli wisitonga nombani wethia ka profit kalo kwara nika nini ona we ku maintain nako ni thina nundu mbesa mbingi percentage la nene yenda nombani yeah alafu ni kule location ya yu wenda unengeto mwana wa kusakwa no sakwa balo kuikila saloon yako mundu asiase chaona chaone kenda man ngalocate ya baki ngeke saloon yako bana idine sa ngeke aba ande so dinasa usiase chao mbe usiase surrounding biashara ile sivute na you know nataka utwene ndini no kwetha ino mbele sianza sikwatika wenda muno we bandu open na bandu bena andu aingi bena movement yeah nondo yuta kuotwe with ya no andu alama kuwisi alam customers we rely na your normal customers lakini yuko sokwata mundu nge umetenza okay ni bina muno no mathia ni lakini wese yu bandu open na bandu bena situated ndo bandu bena biashara zingi different with the analyze no mundu wabetete no kona chao no kona babe na salon no kona babe kina yeah uno sio kusisia pala wiki yawe akubetha be bandu open na bandu bena movements mbingi pendo masio na makase no nibingo vya sala nengo kia no nibingo na bali yako ka mundu kwa kale bindana hata wabingwa saloon payo ka mundu ambe kusema lo kweli ni kutabia ta testimony nye na bingwa in the midst of corona nye kwethi wona flow wala wambe yes nye nethi wona flow ndo ndia kwa na thumira bandu for 5 years kwa unye nethi wona no usio saingi witha uthukumite witweka no bingwa biashara mundu kwambisa biashara au blindly na kwa thina yuta kinyozi no na mundu wa kinyozi bingwa kinyozi ate bandu wa thukuma either ne challenge nundu ndwe mundu wese you convince mundu wese omwaka ne bingu ye kinyozi ukangusuka no ni na saloon ukangusuka ndao na wea waku lakini nundu ni mundu na thukumite like tamia ke tano we thia customers sia kwa no sisi palani kwa kitio kuendelea muthana wambe wala wasukie wayo wa musukienge wala nasukia na musukienge new customer wakie muthana wake new customer wakie why pa uwe ka challenge new customer wakie after like 2 months months a new customer yes wito ona saingi mubingwa biashara
vandu ukethia ketha ndwi mundu wisi kana ketha ndwi na wea musio ona umacia mbesa mubuko ukaiva for 3 months without winengete mostly and baby biashara metha menengete 3 months tia kumia mbesa mubuko wambeiva wibe nomba nacio nundu ndwina ndumene ndutona owe kalemi yana to witu kana tona manage ukese mbese la siku mabuno sio kabuna rent na kila kindu chonde okay neka dilo tamoinya ndiakwenya na flow nye ndiendo kenga na ndiendo thina undu kwa na kininye ndiawe mbesa mubuko nibe nomba nizo kitumina ngwase no sio ona ani na moni mea no sio kathuko mabandu ka gain experience ukana uni loko kilovingwe we with the ndu thio kambio the na umesembesa mubuko lakini mostly that is a challenge and wingi makwata 3 months no mbaka umine mostly witu kana wambia kuona profit na whether no we rent wambise na mbesa sianata anambise na ngili 50 na ni bandu banini muno muno kwanza nikule katwa ngilizo 50 athoye chana chao ngili 50 na athoye na uye dryer nena muno no wa chemicals already we say the kwanza sina mbesa na nikuya 50 isu de bamwena rent nondo rent ya ni ya affordable ko u o 22 yo o kwiki wa hiyo kubaki wa langi kwa sindu chemicals yo tumia saluni iyo sindu ila ti sindu klasi na sisi no binge sindu ila main kwa sindu dryer blow dry dryer blow dry na the chemicals because you cannot do a meyo tena sindu hizo ta shampoo conditioner mauta chemicals ya waka yu ingi sindu sio kio itina sikitio sia wanebo lakini wena wendi wako ambise pando waambia siana ku kinini nikaenda ukona kanai kindu kiwa ambise nikikutethia kana nacho kiketio ku drain kwa huyu ambise we ona mambesa mbingi mostly wona whether we comfortable nondo kila wenda ndo akwati lakini utana sio ndesi ndo sonde wiki ya bidini kana uendele one we are doing grow you like now yi sikitete ku grow yana kauka ini na ambise ka ngili 50 twa bikona ngili yana otwende kuna ngili 500 na obingwa saluni no ambise kaundo okay alafu nikule makasoma manene ma saluni medha hao makasoma manene ma saluni o muno ora moiko munini ngimaza ne mano yeni masa nene ne kakuno nene ni wese you mena pressure nondo mundu zuno omuzika kamina 2 months arasioka wese you reliable muno akidi twele tunondo ando amoiko munini nondo nandekala we mwana kama 2 weeks 1 month alafu pia no moko ata support no moko so you na mama ina responsibilities actually muno nondo you ingi with a team maina siana team married uyu because you akati whether we musio muno odil na na imesi zindule si marketing kwa uona mone mko market nondo mundo kakwe niandake na kume bindo yake ka yu ndo ikoma uikimana ndo sila wa mwika nesa na ken waje o market yete lakini yu ama atana na mono zino zindulo zia na ndo akuona zinduyo ila to yebundisia bado meka na challenge la nene pyunde no utandike wa saluni yo challenge la nene kusema lo kweli pyo mako ni rendi I rent you ni a very big challenge kwando masalo sindu ingi no manageable wese we waku challenge ni rent okay na oni kulia hii beketana yokite ndina utandithio waku enda kuyona lawa miaketana yokite nenda kuyona nena skulu mbe nenda le the read school Eva Breed School of Hairdressing and Beauty ama college ya kusoma diando ya kusoma diando ya kubundisi ando kumani siando nondo nenesi we awa saluni na musio ona kwa university akameoka ona aume ini tubuko manana mo na okethia ni we matetha nundu uni luka komana nza wisi we awa saluni na twimina kwa muthenya musio yi mundu wa saluni mundu yu ekete we saluni kwa muthenya musio no toto no thuko mangata kwa muthenya musio muthenya musio piu ona no thuko mongilita muthenya yes no kwa muthenya musio no abala mudoko no tindamana kana thoko mai ona no thoko mana tano kana ngili kana mana tano mundu no abete muthenya muima pio ta thoko ona ile ona tatu onena muthenya na yoka na wisioka na weba na we na stima no to meana weka we ba withukisha wathi na we no pio na wiko na ngewana andu maku na moyeno okay twimina saluni yakuyeba saluni yakwa ye masatia masako pa masako beta wa building in it JJ stores uyo no akwitata weta Eva Breed Eva Breed salon yeah so mundu akule Eva Breed pa masako
no kwitha ayona lelo kwako no kwitha kenda musobi kana ni musobi na ni masoba senesa ane wase no bundi asiando ni bundi asiando ni mandansi ao junior students eli ni mona ambeije namo ko mundu omanda etha no kwenda omana wa salon no mutethesi no ni mutethesi na maika bathulukanya ya umenaka ona tumwana tulo tumile skulu bandu boya muguka na kunywa kitu ananyikeku toke tumani wa salon na tuiketha na thina ni mugana nda ya tuboyo bikabu kwenda bika amen na ngai kone usio amen mwanda musesia bane Mutango TV ngwatani ya mukamba neta wa Steven Mwamaki kilungu cha uya newe kilungu cha mbene cha dhalatwa na ya wa salon na ende ne tulika ba studio kilungu ni cha kele tunana na mutaalamu maundu mavi ya sala twetheni